grudges against Israel, your mother, for she is no longer my wife. And I am no longer her husband. Asiphumeni bazalwane. Asiphumeni ebugqwayibeni. Sitima siyalunga. Ngidivorce imamele pha. Yiza sis. Tell her to remove the prostitute's makeup from her face. Oh, okay. And the clothing that exposes her breasts. Oh. Hallelujah. Iko bazalwane bebele. Chapter 2 Hosea, chapter 2 Hosea verse 2. Hosea chapter 2 verse 2. Kudivorcwa uIsrael nguYehova uThixo. Uthi makasuse i-makeup yantoni ye-prostitute ebusweni bakhe. Nempahla eveza amabele ngaphandle. Sakhona nethi ngoku. Into ngolimo nethi kodwa ubonakala umzimba ngaphakathi. Uyahamba uyongena phakathi kwabantu. Bazalwane siyavuma kwi-prostitute into yazo zona, impilo yazo. Kodwa ifunane ebandleni likaKristu. Athani kutheni ngoku azawuvela ngaphandle amabele abazalwane. Sekutheni abazalwane ngoku bagcwala i-makeup kudaka lwesifebe ebusweni. Lizawuthini manje ukungafeli? Uzawuthini ungagcwali izifebe ebandleni? Ungabona abantu ngaphandle. Amen. Hallelujah. Otherwise, I will strip her as naked as she was on the day she was born. Uyazi ukuxelela. Uyabona le nto lenxibele. Ezinto zinxibileyo kungenzeka ndizinxibe. Kodwa kukhona ingubo engabonwa ngelihlo lenyama. Yiyona endivikelayo kumaqwele kaSathane. Yiyona endivikelayo kwiintolo zongendawo. Yiyona endivikelayo kwizixalekiso ezithethwa ngabantu phezu kwempilo yami. Kodwa xa ike inkosi yona yandisuka uba ndibeze, akho nto ngaze ngayini. Ungasela utshwala ukhona uphisa evangelini. Ujole futhi sazela sakho sithiwe secwaka ukhona usevangelini. Uhamba amasiko kokwenu ukhona uphi na sevangelini. Wenze konke upolitike ugcwale ezipolitikini ungabikho bantu okushwayayo because incwadi yakho uhambaze. Uze mzalwane. Uze awunxibanga wembathiswana. Ngenxa yephike longafuna ukuphenduka, longafuna ukususa into zasemzini. Susa i-makeup ze-prostitute. Susa impahla yasezweni. Susa into zezi. Igama likaYesu. Amen. Hallelujah. The prostitute wasekho bayithatha ngoku. Sezigcwele emakhaya. Wele nasebandleni. Hallelujah. Bazalwane. Angandijoke. Yabona le ntetha le i-serious. Serious mntakwethu kakhulu. Uba awukange uyiqonde usenkini.
Iserious le ntetha. Because ifuna abantu abazayithatha bahambe bayoyenza. Uma uyenzanga angu siseshilo ukuthi otherwise awusuka ubese ube njengangoko yeke ngegama lika Yesu. Amen. Hallelujah. Ya injalo ke bazalwane, udonakele ugcwele ebandleni, ugcwaliswa kungakhathali kwabazalwane nokungatshi kwabazalwane. Ingxaki abazalwane abayiki intoni bazalwane? Lencwadi isongwayo abazalwane abayiki. Ukhona amazwi bhakanza uyeka. Khona apho athi ndiyanivuselela uThixo Pawulos. Ndiyanivuselela bazalwane ukuba niyinikele imizimba yenu. Hallelujah. Nithi imizimba yenu. Abazalwane abayinikele imizimba yenu. Ingako nje. Bathi kwenye indawo babafela bonke ukuze bonke abaphilayo bangabe sazithini bona baphilele yena wafayo wavuka ngenxa yabo. Bathi abazalwane basaphila bona baphilele iKristu ixesha elininzi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alibonge igama leNkosi. Siphakame simele ngenyawo. Siphakame simele ngenyawo.